Dobrodošli na HD Agro kanal. Ja sam Robert, a evo jedan kratak video u vezi popravki, u vezi problema sa mehanizacijom. Pokazat ću vam šta je to što je meni pravilo probleme u prošloj sezoni i šta je to što ja hoću da poboljšam. U svakom slučaju, ako vas interesuju ovakve teme, zapratite kanal s pritiskom na subscribe, a mi idemo sa listanjem problema. Ajmo s onim što je već urađeno. Znači, urađen je servis traktora, to imate posebno video na mom kanalu. Pored servisa, kad je već bio tamo traktor, uradio sam sljedeće. U stvari, majstori su radili remont vodene pumpe, kapljalo je voda, stvarno nije kapljalo, nego je skoro curila voda, tako da sam morao skroz da dolivam. To je remontovano, zamenjen je kaiš, stavljen je zupčasti kaiš umjesto običnog. Imao sam problem, tu je kapljalo ulje, tu na ovoj podovnoj ravni, znači tu su zamenjeni semerinzi i sa strane menjača i sa strane bloka motora, tako da je to urađeno. I imao sam još problem, skakao je traktor u prvoj brzini u rikvercu prilikom manjeg opterećenja, znači već kad sam nosio prskalicu, onda sa nekih 200-300 litara već je onda bio problem. Sreća nije lamela bila problem, nego pritisna ploča na lamelu, bila je neravna, to su izravnali i to je sad rešeno. Tako da, to je to što je urađeno. Idemo sljedeće, evo, špartač, imam te špartač, 4 reda. Ja sam radio sa njim već prošle sezone, ali bez sipanja đubriva. Sad ću to odradim. Trebalo je kutije da se odrade. Znači, kupio sam skoro sve te rezervne delove, možda mi još fali samo lančanik dole kod točka. Znači, hoću da uradim da sve bude komplet, da može da se ispušta veštak prilikom špartanja. Što se tiče sejalice, to sam vam već ispričao u posebnom videu, to možete da vidite detaljno, pošto je to malo duža priča. I onda sljedeće, evo, ova pumpa za tifon, žalic pumpa. Šta je tu bio problem? Pa curila je voda tu, evo, na ovom videu ćete vidjeti. Tu, koliko sam razumeo, treba da promenim, ovdje ima jedna lojanica, to je kao dihtung na osovini, to vam je neki kanap natopljen sa nekom mašću ili uljem, tako da to treba da promenim, nadam se da je to problem. I onda što se tiče tifona, isto curenje vode, tu na ovom mjestu. Ovo treba da otvorim da vidim šta je tu problem, ali nadam se da nije neki velik problem. Ovo je bilo ukratko ono što mi je najhitnije, što moram da završim negde do marta, polovine aprila sigurno. Ništa, pravit ću videa kad budem to radio, pa se vidimo uskoro. Pozdrav!